Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala rupane dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna angin pastine utawi pira-pira wong kang iman dekat Gusti Allah, iman dekat dina kiamat, iman dekat Rasulullah, iman dekat dina kiamat, iman dekat Al-Qur'an, iman dekat takdir Gusti Allah. Apa cukup orang neka ngakoh sebagai mukmin, ngakoh sebagai orang beriman dekat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bedena bukti, tanpa bedena kenyataan, sehingga mencoma orang ngakoh sebagai orang beriman tapi tak ada kenyataan, tak ada pembuktian, maka iman kelak tak bakal membekas, tak bakal berbuah, tak ada buahnya. Allah Subhanahu wa taala nerosaki ayat innamal mu'minuna nika moncan kana santreh mun bedein masuk de ma zaidah aneka faedanah lil hasr, artinya hanya saja otabe cuman saja angin pastine orang yang beriman, berarti lainnya orang yang sebut dalam Al-Quran ini keimanan tak sempurna. Selain orang tak cocok di ayat seterusnya nikah, berarti orang nikah orang yang beriman tapi imannya tak sempurna. Mazaidah maksudnya emas tak ada maknana. Ananging walaupun sehuruf daripada Al-Quran tak keneng kocak tak ada maknana. Setiap huruf dari Al-Quran aneka bernilai muka Allah Subhanahu wa taala walaupun sehuruf daripada Al-Quran. Hanya saja saya kocak mazaidah nikah hanya saja tambahan tetapi tetap beda arteh beda makna si terkandung dalam per huruf daripada Al-Quran. Tapi teken dengan Al-Quran kocak huruf si ada artena walaupun sehuruf daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini kedabun Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka setiap huruf teh kening kocak tak ada arteh, tak ada makna. Nah, saya tanda orang seiman, orang yang beriman seongkuan dekat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallah ari kalane den sebut-sebut sapa Allahu Gusti Allah. Mun sebut asmana Gusti Allah, yakni janji-janji Gusti Allah. Bila sebut janji Gusti Allah, kang kui orang yang beriman, kang kui orang yang beramal, mun sebut dzukirallah wajilat qulubuhum, mun sebut asmana Gusti Allah, mun sebut ancaman-ancamna Gusti Allah, wajilat qulubuhum ngeter atina. Benar sebut janji, ancaman dari Gusti Allah.
Mon orang sebut janji Gusti Allah bisa tenang atena. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah yani bidzikrillah yani saya sebut asma Gusti Allah yakni mon sebut janji Gusti Allah searupa swarga orang gelek bisa tenang. Tapi sebaliknya orang yang beriman idza dzukirallah mon sebut ancamna Gusti Allah wajilat qulubuhum ngeter atena tako atena dekat Allah Subhanahu wa taala tak bengal saya berbuat maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala karena ancamna ampun jelas kang kui pelaku-pelaku maksiat. Orang se iman kuat walaupun tak ngetela dek saknya menerakah takok Pak. Contoh beda orang ngocak cek entar ke temor kakemon ke temor bakal ketemu nabi macan. Saya ngocak orang saya kena berjajah. Walaupun kopeng tak mereng ke suara macan, walaupun mereka tak ketengal dek ka bedena macan, nanging karena si medepak cek bahwa temor ni ke beda macan orang tak bengal lebat ke temor. Sebab percaya de orang sing ngebele. Kau leban panjenengan tak katengal deka neraka tak mereng keseksa sepacerengah orang seksa di dalam neraka nanging percaya de orang semedepak bahwa beda neraka beda swarga karena semedepak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seberiman ungku pasti percaya dak badana neraka kelak sehingga atene kelak wajilat ngeter takok karena atene kelak ampun diliputi rasa takok dekat Allah Subhanahu wa taala sehingga atene kelak ngeter bila sebut ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 wa idza tuliyat lan ari kalane den waca alaihim ingatasi al-mu'minun apa sing den sebut ayatuhu piro-piro ayati Gusti Allah yakni Al-Qur'an zadat mongko nambahi apa si ayatuhu hum ing al-mu'minun apane imanan imani. Tante-tante si nomor 2 orang ini kesekoca orang se mukmin kamil orang iman se sempurna mun ebecah ayat-ayat Al-Qur'an mun ebecah debu ayat-ayat debu Gusti Allah yakni Al-Qur'an zadat hum imana atamba imana. Paham tak paham ngerteh tak ngerteh ke maknana bila sebut ayat Al-Qur'an atamba imana. Ini berarti tanda orang seiman dekat Gusti Allah. Sebut ancamna Gusti Allah, sebut asmana Gusti Allah tak ngeter atena. Ada setruma. Bacain Al-Qur'an tak tambah iman, tak saja semangat ibadah, tak semakin nambah iman pancet. Tak sekoleh ada hasil, ada membekas daripada bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya karena tak paham kesin Al-Qur'an. Kengmun orang andi iman walaupun tak paham kesin Al-Qur'an apa boleh paham, tak paham pun tak ngerteh kesin Al-Qur'an pun bekal nambahna kekuatan iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tandena orang se andi iman se sampurna. Wa ala rabbihim lan ingatasi pangerane si al-mukminun iku ya tawakkaluna podo pasrah kabeh, podo tawakal kabeh. Se nomor 3 orang gelek selalu nyander ke Gusti Allah. Mun orang ni nyander ke manusia Pak, manusia ni ke beda busenah. Sampian andi kenalan orang sogi tenang karena saya sogi gelek loman sering abantu sampian.
Sampian andi kenalan pejabat, orang pangkat STK, tenang. Urusan bi siapa abai mun ki andi dekengan, andi dukungan, ben andi backing istilahna. Beda orang senangkung perkara nah, orang gila bekal aroma tenang. Ane ke cuma pada manusan nah. Pas paku wa mun dekengan kau leben panjenengan, orang se membantu se selalu menyertai kebeles nedeka kau leben panjenengan, engki kadin to Allah Subhanahu wa taala. Andi kancar yang soki tenang, andi kancah pejabat tenang, orang-orang si andi iman si kuat tenangan nikah. Bila orang gila ampun tawakal dekat Gusti Allah, apasrah penuh dekat Gusti Allah, nyander kelaban sepenuhnya apa caan Allah Subhanahu wa taala. Nika termasuk telok ni ketandan orang yang beriman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, seandainya kakek kafiriyah tawakal dekat Gusti Allah, berpasrah diri, menyerahkan sepenuhnya dekat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Kelabun esto tawakal dekat Gusti Allah. Enggak apa tawakal orang si tawakal ongkun, enggak mano. Tawakal mano ni kening ege contoh. Kama yarzuqut tayr, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, mun saumpamana kuli bi sambian nika apasrah kelaban pasrah sepenuhnya dekat Gusti Allah, atawakal dengan sebenar-benarnya tawakal dekat Gusti Allah, la razaqakumullahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala bekal abrina rezeki dekat kau leben panjenengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abri rezeki dekat mano. Mano ni kapasrana luar biasa tawakal. Kala tawakal manusia Pak. Mano ni kebanyak budun. Banyakan budun mano bi anak kuli bi sambian. Kuli sampean di anak situng dua ni kebon aroma cewek benyan takut tak kelar makan ni. Manuk ni kebon buduk kan 4 kan 5. Ya kelar makan ni. Arab manuk ni tak pernah rasana kebeter urusan rezeki. Kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Manuk ni kekulaku kebedaan lapar, suri kebedaan kenyang. Makanin manuk, makanin budun saknya manuk gila. Dari Sabah, tondung, beri penakotan, beri kreksek, tajak kreksek kemale manuk buru, beri rengorengan. Mungkin ada tak patah beda rengorengan sebab orang ngetibik le beda tengah Sabah. Tetapi penakotan mungkin tak patah beda. Kete orang cerita penakotan mungkin. Mun bilan punya penakotan nah. Oneng penakotan sampean. Rengorengan sahabat tengah sahabat paguli dari jauh. Mungkin enten ganti orang. Kreksek. Namun tak sini ketak melu bi manuk encan. Cuma reng manuk ni tak putus asa. Ngale boleh. Iya kenyang. Iya kelar makan di budun. Sampai raja Pak, sampai bisa ngaber. Tak sekecek manuk ni kabulanan makan ni lah. Setelah bisa ngaber ni kan. Mereka nak cek ngalaan budun mano. Tak oleh. Apa sebab memesa budun bi korbina. Bingung korbina Pak. Cek biasa aki ngalak budun mano ni kah. Karena mempesa antara nak korbi bi budun ni kah tak oleh. Tandi sifat beles. Situng bakto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebat nang situng jalan beda orang pemburu. Beda orang soyat, tukang make hayawan. Beda orang oleh hayawan saknya mak mancengan, keteng.
minta tolong dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, beda suara merintih. Tolong dan kaulah ya Rasulullah, tolong kula ya Rasulullah, tolong kula ya Rasulullah. Ya tanya lagi, minta tolong apa kakek? Kaulah andik buduk ya Rasulullah. Buduk kaulah makin bajana nyosoe. Kaulah nyon tolong ke panjenengan, nyon syafaat ke panjenengan, tolong beten kaulah soro lepas aki da orang semeke den kaulah. Kaulah janji abeli boleh, pokok kaulah nyongok buduk den kaulah, ampun nyosoen buduk den kaulah, kula abeli boleh. Janji engki ya Rasulullah. Masya Allah. Wa kallamal ghazalah. Kanjeng Nabi bisa mau ngomongan bi hayawan saknya make teng nika. Subhanallah. Keteng nika eyocol bi orang, minta tolong da orang Kanjeng Nabi. Bisa nja sampean nolong den kaulah. Can Kanjeng Nabi. Napa ya Rasulullah? Keteng nika ocol lepas kula saya ajamin orang ni kedeng ni bakal beli. Orang ni ngocak. Napa jaminanna? Kula jaminanna. Masya Allah. Untuk seekor kedeng hayawan Kanjeng Nabi rela dadi jaminan, Pak. Mun tak beli terserah napa jangan sampean. Kula sebagai jaminan. Beda remah apa jangan sampean? Naam. Marhaba. Engki ya Rasulullah. Mencara bahasa mangken deal. Setuju. Lepas saknya make deng nih Pak. Ta'abid subhanallah keteng nih kedeteng boleh mare nyosoen buduen. Abali boleh dek Kanjeng Nabi. Abali boleh dek orang beneka. Maka Kanjeng Nabi tak cukup kene kenolong hayawan nikah. Abali boleh saknya make teng ni kedek Kanjeng Nabi bon pasraki boleh do orang semeke beneka karena han orang semeke dari hutan dari alas. Maka Kanjeng Nabi atanya minta boleh bisa enten sampean nolong den kaula. Untuk panjenengan ya Rasulullah napa setak bagi ka panjenengan? Ongguan. Kaula nyoon ke sampean kedeng nikah ocol karena ndik budu. Karo ni ketok ya Rasulullah, cuma ni ketok seksoan ke kula ke sambian. Col kedeng ni ke bi orang beneka. Riwayat taki, kedeng ni ke burun kan biar joget Pak. Soko ni ke ape tampe seneka. Biasanya kedeng kan burun seneka. Ane kan dari bungan nah karena col bekal ketemu nabi budun. Burun ini ke ape sampai seneka. Enggak joget, saking dari bunga apa oleh tolong bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon hewan bae tolong bi Kanjeng Nabi apa boleh umat tah. Saya selalu cinta memperbanyak solawat sedik ngodiin sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kadin to cak kebater urusan rezeki. Man syakka fir rizq faqad syakka fir razik. Orang semamang dalam urusan rezeki berarti orang ni kaampun mamang dekat Gusti Allah semandum rezeki. Mun saumpama aku lebih sampean ni tawakal enggak tawakal mano maka niscaya Allah Subhanahu wa taala la razaqakumullah kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana, maka niscaya kaulu manjenengan bekal ibn rezeki kulaku keberadaan lapar sore keberadaan kenyang. Telok ni ketanten orang seberiman seongkuan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang seberiman ke Gusti Allah mun sebut ancamna Gusti Allah atena ngeter atena tako. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mun becah ayat Al-Qur'an faham tak faham, ngerteh tak ngerteh, anambah kekuatan iman. Ini berarti beda iman, beda setruma iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Senomor telok tanda orang yang beriman selalu pasrah diri, menyerahkan segala sesuatunya dengan sepenuhnya
atas kekuasaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kalau panjenengan usaha. Saya sakit usaha nyari tambah supaya sehat. Saya terus andi anak usaha abine. Saya andi rezeki usaha alako. Adapun senantuaki rezeki oleh tak oleh nah banyak sekonen murni ketentuan dan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu tafakur, perlu ngenangen bahwa kaula ben panjenengan penikah bekal matiyah tantona semanfaat ada boleh kecuali iman ben Islam penikah. Selama iman ni ki cekak di dalam ateh, selama iman ni beda di dalam ateh kaula ben panjenengan, maka orang kelak bakal berharapan ki selamat dari api neraka insyaallah pemasuk dekat syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman tergantung iman lah. Seberapa kekuatan iman aneka bakal bergantung dekat amal. Semangat amal lah, ya berarti iman kuat. Tak semangat amal lah, cuni alias dumero. Baca apa kecakang, baca apa tak cakang. Karena iman neka bisa tambah, bisa kurang. Al imanu yazidu wa yangus. Iman neka bisa tambah, bisa kurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Atamba kelaban taat ke Gusti Allah, otomatis orang mulai seneng solat duha, orang mau seneng solat malam, orang mau seneng solat berjamaah, baca Al-Quran, sodako, ngaji, majlis selesai, solawat ke kanjeng Nabi. Ya berarti iman kuat karena Allah juga menyertakan solawat ni ke iman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala tebu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala tak tebu ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan. Adapun lainnya yolok ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas. Khusus salawat ni ke ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman tentulah senang maca salawat. Saya tak senang salawat, kebeteraki iman berarti. Karena kan ku orang yang beriman. Benar orang saya benar cuma benar sekapi manusia saya panggil tina Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus orang yang beriman. Karena iman ni bisa tambah, iman ni bisa kurang, maka lazimi tempat-tempat saya nambahin ibadah, cek sampai tak datang ke tempat-tempat saya nambahin kekuatan iman, berhindarin tempat-tempat saya bisa ngerugiaki dah iman, hindarin tempat-tempat saya bisa ngurangin daripada kadar dan kekuatan iman. Al imanu yazidu yangus, iman ni bisa tambah bisa kurang, yazidu bi ta'ah wa yangusu bil ma'siyah, bisa tambah kelebihan taat. Otomatis sambian datang laku mangken, otomatis iman kuat. Tapi deki mun sambian datang ke tempat saya ngajak lopah dekat Gusti Allah, bahkan amaksiat dekat Gusti Allah, otomatis iman ku lebih sambian bakal kurang. Salat mungkin cara kalacer, pet mepet maghrib deki pet mepet bi isya, atau Jumatan atau asarah. Nah, tergantung kekuatan iman nikah sebekal menjauh daripada perbuatan maksiat. Kekuatan iman penikah juga sebisa mencakang, sebisa semangat untuk beramal sesoleh. Seberapa banyak amal bergantung niat. Semakin kuat imanah, semakin banyak amal ibadah. Seberapa kaul panjenengan bisa ninggal daripada maksiat, seberapa kekuatan kaul panjenengan untuk meninggalkan maksiat, aneka tergantung kekuatan iman kaul panjenengan. Telok nika mun beda ning kaul panjenengan, engki paneka mun sebut ancam na Gusti Allah, nah saja nambah takok ka Gusti Allah. Mon bacain ayat Al-Qur'an saja nambahin kekuatan iman,
Sen nomor 3 selalu pasrah dekat Gusti Allah, tawakal dekat Gusti Allah. Mun tawakal ke manusia, pasrah ke manusia berdebu sana, manusia berde tak kencengah, tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kaula panjenengan, selalu membantu kaula panjenengan, belas kasih sayang dekat kaula panjenengan, sobung lain yang dipeneka Allah Subhanahu wa taala. Termo kesakone itu ilmu semanfaat, itu dia kita tambahan ilmu sebisa mekuat daripada kekuatan iman kaula panjenengan, sehingga kelaban kekuatan iman bisa nambahin amal ibadah, bisa semangat di dalam beramal saleh dan jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat, mungkarat, fahisyah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.